guys, welcome back to my channel. So, for today, we're gonna go to Initao. Sige. So, sama na pag-start sa vlog, no? So, basically, kanang kuan guys, ang mga to sa Initao is kay mga Baptist bullshit. Make your own vlog. Pwede? Hi guys! So welcome back to my Baka vlog! pwede siya bagway kay ang ako yung GoPro ginagamit, no? Can you make your own vlog? Stop it. Hi guys, so charot to ganina. Nanami karon sa Libertad. Libertad, Ano Initao. na? Initao na ni. So we're here at Initao na. Hi. Hi, Jenny. Good. So yes, magkaulan nun siya. Sige lang. Isa ba, no? Dari na ta. So, dari nami. Abot nami. Isa. Ang chinyes. Yay! Abot nami. So. Hi guys. So, hi there. I'm for today. Kamusta ang bata? It's good. Wait pa. Yes, wait ko siya. So Ako siya yeah, naunsa. naabot kami sa Initao. We're here. No? After a long ride. So laban lang jud ta. So, Laban. ano mo kay Banel? Ga-vlog siya, so you need to subscribe to his channel. Where are we going? Kuan, hinaot ka na may kahoy dati. So, maato mi daring kay naikuan activity sa church, which I am not involved. But yeah, sinsilingan man, para Church outing. happy ang tanan. Siyempre, church outing siya. Laban lang. Siya. So, asan to paingon ani no? So, daddy. So, nami tour guide. Ha? Asa ta? Pwede gyapon. So, wala pa So, yung nanak sa- mga kauban. wala pa Hi, yung- Mia, ano na, hi, vlogger, I am John vlogger. Ganern. Hi. Hi guys! So, we just arrived here. Nanagid mi sa beach nga part. So, yeah, gamay na tao. So, let's explore Initao. Kaya first time na ako dali. Mga photoshoot sila. Ano, dili to ang photoshoot na. So, I'm gonna be wearing something. So, yeah, I'll be back soon. So, the photo shoot sesh was cancelled. Kay gabiin na rin. Kasi hindi maklaro sa picture. So, useless. So, tomorrow na lang ang photo shoot. So, atong buhaton karon is magulat na lang mag-sunset para atong ma-cover o ako mapakita sa inyo. Kay basically ang sunset karon guys, grabe ka tsada kay mura siya reddish nga orange. So yeah, Red orange. red orange, which is unusual. So karon magkuha mig bola. Magkuha mig bola or manghulam na dig bola. So yeah. Pula siya. Mura siya blood. Mura siya may kwaon na mamatay karon. Murag. So I'm with my volleyball friends, my neighbors, and everything. So magdula mi karon, mag-allege mi, kaya nang hulam na mi bola. Dulan ni Carl mag-aalat siya. Yung totoo po. Yes, magdula mi, mag-allege mi. Gabi boy, gamay lang kayo nga mistake, correction na nito sa mga vegan player. Or like, oh my god. Kanala palaro. Marag There is pinamati, garbusa na gan, Dili pinamati. man, Jod. There is I barbo. hate it. Dili man, good. Ano, explanation. Actually, po. oo, Jod. So yeah. So, that is all for today, guys. Ano ba nag-end? Bye! See you tomorrow! So, hi. Ayan.
Na, hubog man gahapon. Gotch lang sa. Heavy ang gotch, kay heavy ang laps. You're so sunburned, tan-skinned already. Neil Hanalino, Jinjin, Ligo na. Ita. and yours truly. Hi Tan! Hi. How's your sleep? Not okay. Not okay. So, hi guys! Welcome back to my channel. So, today is day 2 din sa Initao, Philippines, Misamis, Oriental. No, bisag wala tay tulog, dapat taas lang jud ang ato energy level lang jud, no? Di ba, Tan? Oh! Di ba? Laman lang jud. So, gapon wala gid mi nakatulog kay nag-story mi about mga horror sa among specific schools like MOGS, like St. Mary's Academy of Carmen, which is known sa mga madre and stuff. So, di ba hadlok gid kayo. So today, basically everything will run smooth. Kay later, we are invited to play in a game, volleyball game sa court dinhi sa Initao, and we're very excited to play with them. Even though na ay pusta, no, bisag dito sure makadaog ta, pero laban lang jud para sa life. So yeah, ang vlog nako today is basically the beach itself. So mga ligo ta later, og I'm with my neighbor, charot. So yeah, bye! Sa ilalim, Jane. Hi guys! So, yeah, manami og photoshoot. So, nagamit gyud ang GoPro og other stuff like kanang mga iPhones. And yeah, manguli nami kay gitawag nami, and let's call it a day. So, thank you for watching this video. Thank you for watching this vlog. If you like this video, please don't forget to click the like button, the subscribe button, and also don't forget to share it to your friends if you like this video. So, thank you for watching. Bye! Thank you!